Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke. La khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakwaNcobo. Umzukulu kaMdumo, umdumo kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhojo. Nanamuhla kabafowethu angihambi ngedwa, asamukele ufogiyani, uzwide omkhulu, ufogiyani. Awu, senibingelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe namhlanje. Ufogiyani lo nibingelelayo usiphundo siyabona siyabheka sinamehlo. Umfoma soqophela indaba sehlela umdino njengonyoko ngithi nje nginibingelele kuzo zonke indawo. Sanibonani. Awu mnewethu sikwamukele la kwimpunga yesintu TV ufikile mnewethu igalelo lakho lalihle kakhulu. Wakhanyisa mnewethu ezinye zezinto ebesifisa ukuthi sizazi sababukeli nabathandi bempunga yesintu. Ingakho sithe asiphinde futhi silishaye ikhwela sikusondeze eduze ukuze sizokwazi futhi ukuthi siphinde futhi sifundisane. Mangibuka lapha kuma comment abanye bayakhala bathi awufogiyane angathi akagcini ngokuba inyanga nokuchopha futhi ukuchithile la kwezesintu. Basho njalo ufogiyane behlabe kumxhwele lapha uchaza indaba yomsamo, uchaza indaba ekhona emsamo ukuthi umsamo usuku sahamba kahle yini. Kodwa ke namuhla ufogiyani ngikubizele kona mnewethu njengenyanga. Amen. Ngiyafisa ufogiyani mnewethu ukuthi sike sibuke ukuthi kunomuntu la othola ukuthi udinga ukuthi amukele isikhwama sobunyanga okanye isikhwama sokwelapha. Mhlawumbe singakangeni lapho ngiyafisa ukuthi uqala umcacisele umbukelo ukuthi uma mhlambe kukhona isikhwama ekufanele asemukele yini azobona ngayo iziphi impawu. Uselapho nje. Funa silungise le ndaba yesikhwama into kubantu abangeniwe abanemoya. Yeah. Ngoba imoya kuyona yonke ekuthathisa isikhwama. Kunjalo. Umuntu mhlambe onemoya esemphoqa ukuthi akahambe ngoba ukuthwasa kwaku kanje eqala. Noma ukuthatha isikhwama kwaku kanje eqala. Bukhala. Likukhalisa idlozi ugijime engabuye olwandle. Ingabuye emfuleni. Ingabuye sangomeni ozosikhonjwa obaba mkhulu. Uhamba uye khona. So manje kunento kabantu abayenzayo uma ngabe kuzophuma umuntu ayothwasa. Kunento okuthiwa imvuma. Lento okuthiwa imvuma awusibiki isikhwama sasekhaya ngoba lesikhwama sasekhaya masikhuluma ngesomnyanga. Awusibiki. Ngobe sala ekhaya. Wena into yenza ugawutshwala. Bese uthatha iqhude. Uye nalemsamo ufike umguqise. Uma umguqisa lo muntu uzovuma ukuthi cha makhehla ala ekhaya sengiyavuma ukuthatha umsebenzi wenu. Noma usubuya nalesikhwama. Lesikhwama ufika usibike ngoba kusona esakho. Into oyenzayo mawubuya naso ubuyiswa ugobela wakho ngoba umuntu ubuyiswa ugobela. Mawufika la uma ngabe sekunezinto ezibona idida mhlambe idalwa seyibanga na wena isikhwama into eyenzekayo siyavunywa asibikwa. Uyasibonga isikhwama uthi ngizobonga bomkhulu senihlele kulolu gojwana senidla kulo ngoba isuke bedla kuwe ngoba ufogiyane into vele yale ekhaya oyinikwayo wena kwakho ukuthi uyamukele uyivume. Angithi nje ngizokungena emadevini uma ngabe uphiwa wenza njani? Ngiyamukela. Okay. Bese uthi ngiyabonga. Sekuphelile. Omunye umuntu ufogiyane uzothi nami ngike ngaba nephupho
kukhona umuntu ofikayo nesikhwama ngathi mangibuza kwathiwa isikhwama leso sinikwayo kodwa manje ngiyesaba ukusamukela ngesizathu sokuthi angisazi ukuthi sinako enza kanjena ke enza kanje thatha isagila sakho usifake kwaphela uye kumuntu ozofika kushayela umhlahla kwehlukanisele ukuthi lesikhwama ozosithatha namhlanje ozosemukela sibe kuwe njoba sewulethelwe sona sisuka kubani ngoba umuntu unamadlozi amaningi ela komalume ela kubo elasekhaya kogogo ayigana komalume elasekhaya kogogo ayigana umkhulu wala ekhaya lamadlozi wonke ayahlala kuwe so sekufanele wena uyothola ukuthi kulamadlozi eza nesikhwama kimi iwapho kufuna ngiwaqoqe ngiwabeke la uyangizwa ukuthi ngithini omunye umuzi wakhala ngokuthi hayi bathi umkhulu wayiphethe isikhwama sokuthakathi no umkhulu wayiphethe isikhwama sokuthakathi sithathe phela wena usigeze ngoba wena ufuna ukuphilisa abantu usibonge kulomkhulu bese uyasigeza usihlambulule sihlambuluke yes ngiyayithanda ufogiyani mawuthi akathatha isagila ahambe ngoba omunye uzothola ukuthi ufogiyani uzosamukela ngesizathu sokuthi wazi ukuthi lesikhwama sasiphilisa kuphela kanti ikhona enye into eyayikade ikhona engalungile yabona nje uselapho kuleyo nkulumo ngifuna ukulungisela indoda amadoda aqala yebo bekungasiwa amadojiyana kunjalo bekungamadoda bekunezindlu okuthiwa ayileyana kungena ugogo nomkhulu kuphela bayokhulumela umndeni wala ekhaya ukuthi naku kwagula ingane la ekhaya kwenze njani ungafuni ukwazi ukuthi wayikhuluma nani ungayi ngale mase ufuna ukungale uzowa wena lungisa lokho kubona la ukumasolungise khona uzobe sefika umkhulu kwathi ngiyabonga usungenzele kahle mntana bese akunika abantu into edala ukuthi abantu bathwasa umuntu agcine angasebenzi ukufike atshele ngokuthi hamba kuyobika lesikhwama usibikela lesikhwama ungenwa abantu bakini ubikela ngento ubabikela ngento abakuphe yona vuma phela ubonge ubaphakele badla uthi siyabonga phela bomkhulu seninginikile isinkwa sangemhla ngemihla sengizodla lami ngiphakele labantwana ngiyabonga kungabe uma sengisamukela lesikhwama kufanele ngithenge isikhwama yini cha awusithenga isikhwama angithi kufike umkhulu wakunika yebo uma ekunika phela sekufanele wena lesikhwama kade kunika sona angithi awusazi sinani kunjalo hamba phela uyoza ukuthi lesikhwama ebekunika sona yesani uthi angenzeni ngaso omunye ufogiyani wathi umuntu kade emsiza uthe uzomgezela isikhwama wathi akahamba othenga isikhwama bese bahambe baye kosigeza kungabe mhlambe uma isikhwama kuthiwa siyagezwa kudinga konani ukuthi uthole isikhwama esisha bese uhambe naso mhlambe sogezwa leso sikhwama sengiyakuzwa ke lapha impela uma ngabe sasiganga isikhwama uthenga isikhwama wena uhambe naso emfuleni le nemithi yokugeza amanzi amnyama ngoba lento isuke sifana namanzi amnyama mayiza kuwena lesikhwama ugcina abantu sebakunuka bakubiza ngomthakathi ngoba umukele isikhwama sikamkhulu owayenento egangile hamba ke wena usigeze sibuye kuwe sesihlambulukile sizosisebenzisa ke manje sasinjani sesiqondile omunye ufogiyani uzothi nanguke manje isikhwama sikamkhulu noma isikhwama sikakhokho sengisamukelile yebo lemithi ke yena wayelapha ngayo ngizoyithatha kuphi uzofika yabona njobe kunika uzofika ebusuku axoxelathi hamlanda usibani nosibani ubuye ubekela ngeke akutshele ngalelo langa ukuthi owani wayiqoqa iqoqe lemithi bese abuyakutshela athi lo mthe ngathi uthatha wenza ukuthi lo mthe ngathi uthatha nje wenza ukuthi lo mthe ngathi uthatha nje wenza ukuthi mhlawumbe fogiyani sesizophetha kunomuntu la uthola ukuthi utheme ekhula wakhula ngaphansi kwenkolo wathatha inkolo mhlambe wathi umeyithatha inkolo waba umfundisi uma seba umfundisi lo muntu sekuyavela ukuthi khona isikhwama kufuneka samukele kodwa manje usevinje ukhololo usevinje ijazi lokuthi yena umfundisi kungabe mhlambe umngozi bukhona yini kumuntu onikezwe isikhwama bese yena sichitha ngafuna ukusamukela into engiyazi ngesikhwama uma usinikwa ikhehla la ekhaya sinabo ubungozi uma ungafuna ukusithatha isayidi uqeda yonke into onayo noma kufake ingozini noma bulala umngakho nabantwana ukuze uzogcina wenze njani uyothatha lento yakhe umuntu akakubulali wena
umuntu uthi uyahamba bathi hayi ukuze kuphile zonke izingane zakho noma ukuze ubuyele esimene kade uyiso nje wabucebile cha hamba ulungise lapha kodwa futhi engikwaziyo ngeke ungamlalela umzali wakhe ekuzala kunjalo finish omunye umuntu ufogiyani uzothi sikhona isikhwama mina nginaso isikhwama engasinikeza okhokho bami kodwa indlela yokusamukela engazange ngikwazi ukuthi ngibe nayo ya uyabona ke mawunaso wasinikeza okhokho ungayazi indlela yokwesamukela sha ucingo la kwimpunga yesintu uma usulishayile ucingo siyokunika instruction ukukutshela ukuthi uzokwenza njani akuyona imali so kuchazela ngoba unayo lento kodwa manje iyogcina isiyumkhokho ekhaya ngoba awukwazi ukuthi fanele uyilungise kanjani sizokutshela thina sha ucingo ushayila impunga yesintu uma ungayithola ushayila ufogiyani so base sikutshela thatha imbuzi wenze kanje wenze kanje wenze kanje wenze kanje wenze kanje izobe siyaphumelela into yakho omunye ufogiyani uzothi kungabe mhlambe njengoba isikhwama ngisuke nginaso ngiyakwazi isikhwama mhlambe ukuthi ngithola indlela mhlambe engizophakamisa ngayo lo msebenzi wokhokho ngoba manje ngiyabona ukuthi yebo isikhwama banginika kodwa manje umsebenzi ngokubona uyaphambili kunjalo kuvumelekile kodwa aqala ucele before uhamba uyolanda leyo nto ungavela usuke nje ngoba kusho ukuthi uyabedelela bona qala ucele unxuse bese uyahamba uyolanda lokho mfana wakho ozokuthuma akekho umuntu ongazela umuntu unengane uyayithuma ngeke ngiyithuma esitolo sekimdala yebo kunjalo Ufogiyani mnewethu asiyiphethe lembenge mbukelo wempunga yesintu TV sikhuluma la ngokwamukela isikhwama kunabantu othola ukuthi sebebe nazo izibonakaliso wavezela umuntu ukuthi khona isikhwama kufanele asemukele Ufogiyani uthi okubalekile ukusamukela isikhwama ubonge kulabo bantu ekuyibona bakunikeza isikhwama hayi ukuthi uzosibika into yale ekhaya ngoba vele lento awuzange uhambe uye kuyilanda uyinikezwa amathonga le ekhaya okwakho wena ukukhangeza usamukela kodwa ubika iphuze libaleke kakhulu umethi kubalekile ukuthi ukwazi ukuthi uthathe induku zakho uye kumuntu ozokuhlolela ukuthi lesikhwama lesonikezwa sona kungabe isikhwama esiqondile noma siqondile mhlawumbe lingathini lakho lokuphetha Ufogiyani sengiphetha nje kule ndaba esikhuluma ngayo ngizoqala la kulabantu abathwasile bamosha imali ngoba abantu sebayadula abathwasisa ngo 15,000 30,000 lalelana uma ngabe nibona ukuthi umndawo wenu yinzuzu umlozi amadlozi lo muntu wawadida adidekile awongishayela sengiphetha nje ngizaninikeza inamba yami Ufogiyani umfowethu nqoma losiphundo siyabona siyabheka sinamehlo ningishayele ngizonichazela ukuthi kwenzeka kanjani noma ngizokulungisela uma ube nenhlanhla yokungithola ngoba ngiyakulungisa nalokho ukuthi cha ugcina usuwe lapha nawe ungahlupheki ngento ayikhokhela imali wakhipha neinkomo wambathisa sekunemkhuba ke la sengiphetha nje kulomkhuba okhona inyanga seziyambathiswa ngathi kuyashada kanjani angiyazi mina lento ukuthi kuthiwa mangabe uthwasa kumuntu sokufuna ube nomabo angisho ukuthi ningakwenzi nikwenze kodwa mina ngikwazi angikwenzanga mina engathwasa khona hayi angikwazi imkhuba ke yasemhlabeni asiyazi nezikho lapho umuntu aphume khona sazi kwenziwa kanjani mina izikho lamali kuvuma lokho ngithengela ugobela kuphela ingubo nomqamelo lokho sekuzambathwa kube nemabi inqwaba ayangikwazi lokho kodwa ke sesiphetha nje sekufuna nazi ukuthi emhlabeni mawufuna ukwelapha ungayijombela into esikhwama kodwa ilandele ngendlela nangesinto uhloniphe umsamo wakho ulungise futhi ube muhle ngoba mawungalungile ngeke usekulunga Buka lwempunga yesintu TV ngiyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu le number lokuzibona zivela le screen sakho ezakho umnewethu Ufogiyani mthinte uma kuukuthi khona la ufisa ukuthi usizakale khona uzawuzwa kuyena ukuthi utholakala kuphi ngasikhatsini ngaziphi insuku ngiyacela ukuthi siqhubeke njalo subscribe ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga